Okay, let me know kalau you tak nampak screen. Also, let me know juga kalau you tak nampak, tak dengar my voice. Okay, so now we are going for topic 2, the concept of derivatives. Okay, now dalam chapter ni we will go for definition of derivative. Apa maksud derivative? Jenis-jenis derivatives, purpose of derivatives market, major participant, difference between exchange traded versus over the counter, next origin and growth of derivative trading, and the last one, the structure and development of the derivatives market in Malaysia. Okay, now definition of derivatives. Sebelum saya go for derivatives, so saya nak bagi you satu imagine. Katakanlah ini you. Okay, tak kisah lelaki ke perempuan ke, okay, you nak beli emas. Okay, you nak beli emas. Okay, tetapi you kena faham harga emas boleh naik dan turun. Okay, harga emas it can be going up and going down. So, macam mana derivative play the roles? Okay, how derivatives play the role? You nak beli emas, tetapi you are not physically, maknanya you not buy physical. You tak beli emas secara physical. You bukan beli jongkong emas tau. Tetapi what derivatives can do for you is you enter the contract. You masuk satu kontrak, agreement di antara you sebagai buyer dengan seller, di mana you akan buat satu kontrak. Okay, saya sebagai seller, saya nak jual emas dekat you sebanyak RM1,000. So buyer pun setujulah untuk pay RM1,000, enter the contract. Sekejap Ini apa tu? Oh, tak ada bunyi Okay. Okay, berbalik kepada tadi EDU, lepas tu emas Now, derivative ni bermaksud you are not buying a physical gold. You bukan beli jongkong emas dan bawa balik rumah, tidak. You play with the price. Katakanlah you beli you enter the contract, buy under the contract of RM1,000. Okay, kemudian 3 bulan kemudian, 3 months, harga naik daripada 1,000 jadi 1,100. Price naik maknanya naik daripada 1,000 ke 1,100. So what you can do once you are buy, you need to sell. You jual dengan RM1,100. So untung you adalah RM100. So you make the money without buying the physical gold and bring it home. Tidak, you just enter the contract, main dengan harga dan you jual bila dah sampai masanya. So itulah maksud derivatif. Bermakna perkataan derivatif merujuk kepada derive. Apa maksud derive? Harga sesebuah barang boleh naik dan turun. Okay, jadi kat sini kita akan mengamalkan konsep buy low sell high. Beli dengan harga yang murah, jual dengan harga yang tinggi. Tapi kalau you beli dengan harga yang tinggi, but you sell with the lower price, bermaksud itu rugilah. So kalau you tengok dekat sini definition dia, financial instrument whose value are derived from underlying asset. Bermakna harga ni dia dipandu oleh aset-aset tertentu. Saya bagi contoh aset-aset tertentu. Emas, kelapa sawit, palm oil. Kemudian kita ada silver. Kemudian kita ada padi. Kita ada apa lagi? KLCI. Ataupun kadang-kadang kita ada apa lagi? Corn. Jagung. Jadi harga-harga pasaran untuk emas, untuk kelapa sawit, untuk perak, padi, KLCI, jagung, harga dia boleh berubah. Even forex pun harga currency rate dia pun boleh naik dan boleh turun. Okay, derivative ni berlaku bila you bukan membeli physical product. You are not buying physical product, but you just play with the price sahaja. So ini adalah definition. Ingat kita bukan beli barang physical, tetapi kita bermain harga sahaja. Now, kita ada beberapa jenis types of derivative. Kita ada forward, futures and option.
Okay, untuk forward futures option, dia adalah satu kontrak. Macam saya bagi tahu tadi lah. Ya, kita bukan beli physical product tetapi kita masuk agreement ataupun kontrak untuk membeli dan menjual aset mengikut harga-harga yang tertentu. Ya, harga boleh naik dan harga boleh turun. Ya, dan price plus asset plus delivery date, ya, that means agreed today. Ya, sebab kita berbeli untuk masa depan. Sebab normally, let's say today, katakan harga emas 1,000, yeah, and then we close the transaction for the future. Yeah, it can be 1 month, it can be 2 months, it can be 3 months. Yeah, like 1,100 ringgit. Yeah. Okay, now forward. Perkataan forward merujuk kepada masa depan lah, ya. Okay, forward. So forward ni is an agreement to buy and sell as a specified security at a specified price to be delivered at the maturity date in the future. Ini kata kunci dia. Di mana you beli sekarang, buy now, sell later. Ataupun sell now, buy later. Ya, yang later ni adalah forward. Ya, later ni adalah forward. And then agreement is privately arranged to fulfill the need of both contracting parties, a buyer and seller. Maknanya buyer dan seller kena buat satu kontrak, agree within each other, di mana win-win situation lah is the best. Ya. If one party intends to close out the contract, it must be consent of the other party. Ya. Jadi kalau let's say buyer nak tutup kontrak, seller kena agree jugalah. Ataupun kalau seller nak tutup kontrak, buyer kena agree. Dia tak boleh one sided sahaja. Ya. Tetapi forward ni dia lebih kepada privately negotiated. Sebab apa? Yang ni dia macam under table. Jumpa depan-depan, ya, kedai mamak, and then dia buat deal lah. Ya, maknanya dia tak ada specified punya ni lah, specified punya market. Ya, dia lebih kepada private sahaja. Nanti saya bagi tahu apa beza forward dengan futures. Okay, kalau futures, ya, konsep dia lebih kurang sama dengan forward, iaitu buy now sell later ataupun sell now buy later. Ya, sama konsep dia. Kejap lagi I will tell you the differences between those two. Ya, tetapi dua-dua ni dia adalah public contract. Public contract ni adalah kontrak ni dia diketahui secara umum, tetapi untuk forward ni dia adalah private contract. Jadi private contract ni yang orang kata suspicious berbanding dengan public contract. Kalau public contract ni semua orang boleh tahu. Ya. Okay, sama, proses dia sama. Ya, insufficient trading requirement offer. Yang ni tujuan untuk futures ni untuk lawan forward. Ya. Now, dalam futures, okay, beza antara forward dengan futures ni adalah since forward ni private, bermakna dia direct buyer seller. Ya, tetapi untuk futures kita ada buyer, kita ada seller, tetapi ada middleman. Ya, ada middleman. Ya, iaitu clearing house. Okay, tujuan clearing house ni adalah itu interact between buyer and seller untuk memastikan bahawa buyer dengan seller ni dia punya transaction dia win-win situation and smooth. Ya. Okay, dan dia juga boleh jadi sebagai guarantor. Apa-apa jadi dekat seller, buyer kena tanggung, clearing house kena kejar buyer. Apa-apa terjadi kepada buyer, seller kena clearing house boleh kejar seller lah, ya. Nampak dekat sini, nampak forward dengan futures contract, ya. So ini adalah direct, ya, futures adalah indirect. Transaction sama, cuma beza dia adalah futures ada clearing house. Okay, kalau you tanya saya secara bahasa kasar, ya, ataupun saya tanya you all lah untuk teka lah, yang mana satu better, forward ke futures? Agak-agak sajalah nak testkan you boleh ni ke tidak. You rasa forward ke futures lagi baik? Futures. Futures kan? Okay, futures kan? Okay, nampak? Betul? Okay, kalau you tanya saya, ya, okay, futures ni halal, forward ni haram. Okay, let me tell you why. Kenapa forward ni illegal, ya, haram ataupun illegal, dan futures ni adalah
legal. Mari kita tengok differences between forward dengan futures ya. So yang ni adalah illegal. Sebab tu tak masuk syllabus forward tak boleh masuk syllabus sebab forward ni illegal ya, dan futures ni adalah legal ya. Saya prefer ni lah ya semua, dan you all pun mostly menjawab futures are the best option. Now saya nak tengok yang sini dulu, transparency. Untuk forward dia tidak transparent kerana kontrak adalah private. Hanya buyer dengan seller je yang tahu. Jadi kadang-kadang forward ni boleh menganiaya menganiaya ataupun menzalimi buyer sebabnya sometimes dia letak harga yang tak munasabah. Tetapi kalau legal dia adalah public contract, jadi dia transparent, semua orang boleh tahu ya. Jadi dia adalah transparent, which is very recommendable so transparent. So saya tengok yang ni dulu ya, make sure contract transparent sebab to protect buyer and make sure seller doesn't do anything nasty lah ya. Okay, kemudian default risk. Dari segi default risk, yang ni lagi selamat lah, ya, safe. Ya, kalau yang ni tak safe. Ya, saya tak recommend you untuk bermain forward lah. Ya, saya recommend you untuk futures. Kemudian kita ada commission regulated, sebab tu kita ada clearing house. Kalau self regulated ni yang tadi lah, ya, buyer dengan seller buat kontrak sendiri, ya, under table, lalas buyer kena scam. So tak elok lah. Dan centralized di bawah Bursa Malaysia. Yang ni tak ada Bursa Malaysia ya, Bursa Malaysia pun tak berminat untuk this forward. Ya. Yang ni negotiated contract and standardized contract. I prefer standardized contract because contract ni sesuai untuk semua jenis buyer. B40 ke ya, M40, T20 ya, semua. Tapi kalau negotiated contract ni boleh berubah-ubah ya. Because sometimes contract ni boleh macam like I said earlier lah, boleh menzalimi buyer. Ya, it depends ya. Okay, dan ini guaranteed by clearing house. Ya, tadilah clearing house guaranteed. Tetapi yang ni tak ada clearing house, no guarantee of performance. Jadi if you ask me, betul lah tadi ya, rakan kita menjawab features and option are recommendable. So yang ni bye bye. Ya. Ya. Okay. Untuk futures, ya, like I said earlier, kita akan cover chapter, bukan option lah ya. Untuk futures, chapter 4 sampai chapter 7. Dan sekarang kita masuk option. Option ni adalah chapter 8 sampai chapter 10. Ya, it's a contract which provide the holder or buyer the right but not the obligation to purchase or sell a certain quantity of the underlying asset at an agreed price within a specific time period by paying a premium to the issuer or seller of the option contract. Okay, panjang sangat cerita dia kan. Katakanlah ini you. Ya. Okay, ini company ABC. Okay, ABC offer. Ya. Okay, offer to buy. Okay, so dialog dia macam ni. Okay, hi, saya daripada ABC, I'm from ABC company. I want to offer to you to buy a share of 1,000 ringgit total. Okay, tetapi orang ni, this one, ingat benda ni adalah satu keistimewaan. But adakah dia kena beli? Ya, maknanya ada dua kemungkinan. Either they want to buy ataupun not to buy. Okay, buy ataupun not to buy. Okay, tak ada salah. You nak beli boleh, tak nak beli pun tak apa. Sebab apa? Ingat, bukan satu kewajipan tetapi satu keistimewaan ya. Okay. Kalau nak beli boleh, tak nak beli pun tak apa. Itulah options ya. Dan nama pun perkataan option, maknanya pilihan. Nak beli, go for it. Tak nak beli, tak apa. Ya. Okay. Tetapi once buyer nak beli, seller wajib jual. Seller must sell. If buyer are interested, the seller have no option but to sell. Ya. Now, difference between buyer and seller of the contract. Ya, kalau futures obligation bermakna buyer dan seller kena agree each other. Tetapi untuk option, dari segi option, buyer ikut daripada dia tetapi seller wajib jual. Buyer ikut, nak beli boleh, tak nak beli tak apa. Tapi kalau once seller offered option, memang kena jual lah.
Dan call dan put ni adalah types of option. Nanti you belajar pada chapter 8 dengan 9. Ya, beza antara call option dengan put option. In fact, you already learn during field 542 chapter 5. Ya, call option ataupun put option. Maknanya ni option to buy. Kalau put pula option to sell. Ya, so hopefully you boleh recap balik lah what you learn in the last semester. Swap, swap ni is quite technical because swap ni master level. Tetapi kalau macam swap ni adalah a private agreement to swap or exchange a specified security or specified cash flow. It's a need of international business between two countries. Swap is very similar to forward and both markets are not regulated. So country A, country B. Maknanya swap position lah. A become buyer, A adalah buyer, B adalah seller. A dia maknanya dia swap position. Jadi A become seller, B become buyer lah. So that is how swap works. Tapi kita tak belajar swap dalam syllabus ni. So this is just for the additional information saja. Okay, kenapa derivative market sangat penting untuk semester ni? Maknanya subjek ni lah Okay, ingat tadi derivatives is related to buying and selling price ikut pada harga barang kan? Kita tak beli physical punya commodity product, tetapi kita lebih kepada main harga sahaja. Okay, yang pertama price discovery. Sebab apa? Kita boleh tahu harga emas naik, harga emas boleh turun. Harga perak naik, harga perak turun. Kita kena rajin monitor. We have to monitor consistently. Harga kelapa sawit, the price of palm oil can be going up, going down. Even forex, forex rate can be going up and going down. So price discovery, kita akan tahu harga dia. Yang kedua hedging mechanism, yang ni lebih kepada calculations. Okay, price discovery. Kenapa price discovery? Dia punya maksud dia adalah price transparency. The ability of the derivatives market to reveal information about future cash market prices. Derivative market ni ada satu kebolehan untuk memberi satu informasi untuk harga masa depan. Saya bagi contoh, kalau hari ni harga emas RM1,000, 3 bulan dia boleh buat prediction 3 months. Harga boleh naik 1,200 ataupun let's say 6 bulan, 6 months. Harga boleh jatuh 980. Derivative ada specialty macam tu. Dia ikut, macam mana harga boleh naik dan turun. The price can be going up and going down is because of two factors, which is supply and demand. Demand tinggi, harga tinggi lah. Demand rendah, harga rendah. So bila dah ada the prediction of the future prices, maknanya ini memudahkan traders lah untuk membeli dan menjual, make the decision on it. Okay. Lepas tu bila dah tahu harga, kita boleh masuk dan boleh keluar kontrak. Berminat go ahead, tak berminat exit lah. Okay, itu saja. And then kita punya investment ni based on decision ni based on buy low, sell high. Buy low and sell high. Beli dengan harga yang murah, jual harga yang. Saya akan banyak gunakan principle tu when it goes to the later calculation. Okay, ni adalah contoh lah price discovery. Ni adalah contoh, you can look at this one. Demand naik, harga saham naik lah. Kalau hari ni 1,000, akan datang boleh naik 10,000. Contoh. Okay, hedging mechanism. Hedging mechanism ni, saya bagi contoh dalam bentuk graf. Katakanlah pada hari ni RM1. Hari ni RM1 today. Today RM1. Harga naik, turun, naik, turun, naik, turun. Okay, katakanlah harga kat sini RM200. And then kita ada ceiling. Sebelum dia jadi mahal, kita akan menaik cecah sebelum cecah RM200, kita boleh decision untuk jual ni buy, ini sell. Untuk mengelak harga menjadi lagi mahal, kita boleh jual dengan harga yang sepatutnya lah. Katakanlah 190. Tolak dengan 100 akan jadi RM90.
Tetapi itu kalau let's say buying, ya, bermakna you nak buat profit, you beli dengan harga yang murah, you jual dengan harga yang tinggi. Tetapi kalau saya bagi satu lagi kronologi, katakanlah harga kat sini 200, you jual dulu, naik turun, ya. Kemudian kita ada ceiling. Sebelum harga tu turun RM50, and then you boleh buat pembelian, lah, supaya nanti bila difference between selling and buying tu, you akan dapat untung lah. Katakanlah dekat sini harga dia 170. So 200 tolak 70, you akan dapat 130. Tujuannya hedging ni adalah kita nak make sure ceiling dengan floor ni supaya dia tak, kita nak limit risk. Kita tak nak rugi terlalu banyak, kita tak nak untung terlalu banyak. Ya, untung mencukupi, rugi pun rugi sikit je. So dia macam tu. Hedging mechanism is like that. So dekat sini, ya, dia akan masuk kontrak. Ya, dia akan masuk derivative kontrak, dan kemudian ya, dia menggunakan harga komoditi sebagai rujukan. Ya, dan kemudian prices refer to the adverse price movement. Okay, saya bagi dua situation. Adverse price movement ni bermaksud ada dua kemungkinan. Kalau kita membeli, kita tak nak, we don't want price untuk jatuh. Tapi kalau kita jual, kita tak nak harga nak naik. Okay, kenapa? Okay, kenapa? Let me tell you. Katakanlah kita buy RM1. Lepas tu tiba-tiba harga RM1.20. Bermakna apa? Harga turun. Katakanlah turun 80 sen. Adakah kita nak jual dengan 80 sen? Tak boleh. Kerana apa? You beli RM1, you jual 80 sen. Rugi 20 sen lah. Sebab apa? Harga jatuh. Kita tak nak bila kita dalam buying position, ya, bila harga jatuh, you akan rugi. Tetapi kalau you sell, katakanlah you jual RM1, tiba-tiba harga naik lagi RM1.20. Ya. Sorry. Adakah you akan jual RM1, beli RM1.20, you boleh buat untung? Tak boleh. Ya, sebab kita tak nak harga nak naik. So bila you jual, ya, meaning that you mengharapkan harga akan turun. Dan you beli dengan harapan harga akan naik kemudian. Itu bermaksud adverse price movement. Kita tak nak akan ada price songsang dalam ni. Ya, kalau you tengok dekat sini, a seller will sell futures today in anticipation of falling prices. Kita jual kerana expect harga turun. Dan kita akan beli sebab kita expect price akan naik. Sebab once you sell, you kena beli untuk untung. You tak boleh jual bila nak untungnya. Ya, ataupun kalau you beli and then you beli. Macam mana nak untungnya? Once you dah buy, you kena sell supaya you boleh nampak profit. Ya, itu dia punya hedging mechanism. Ya. So nanti bila kita masuk kelas, ya, on the face to face, nanti saya akan ulang balik benda ni supaya nanti bila you nak answer the question, you takkan keliru dengan rule of thumb ni, ya. Major participant. Kita ada hedgers, kita ada speculators. Tetapi saya akan tambah dua. Kita ada spreaders dan kita ada arbitragers. Ya, tetapi yang biasanya adalah dua ni lah, hedger dengan speculators, classic cases. Tapi kalau spreaders dengan arbitragers ni is more technical, ya. Tapi kita akan belajar empat teknik calculation nantilah, ya, when it comes to week by week, ya. Okey. Dalam bahasa mudah, sebab kita nak bercakap ni panjang sangat, ya, hedges ni bermaksud limit risk. Ya, bermaksud profit minimum ataupun loss minimum. Itu saja. Maknanya kalau dia untung sikit, kalau rugi sikit. Sebab apa? Dia lebih kepada ceiling dengan floor. Dia tak nak harga tu melampau naik dan turun. Maksudnya dia just play safe saja. Ya. Okey. Itu yang pertama, hedges. Yang kedua, speculators. Speculators ni merujuk kepada predictors. Ya, ataupun spekulatif lah, sebab
dia banyak bermain dengan speculation. Saya bagi contoh, oleh kerana ada West Asia konflik, konflik di Asia Barat, dijangkakan harga minyak lagi mahal. Itu speculators. Ya, dia buat spekulasi ataupun prediction. Ya. Okey, ini pun hari ini pun tiba-tiba ada spekulasi minyak RON 95 naik lagi. Rupa-rupanya berita palsu. Ya, ini kerana what happened in West Asia dan sebagainya. So speculators ni bermaksud predators kerana ada market sentiment. Okay, market sentiment. Okay, itu maksud speculators. Okay, spreaders dengan arbitrages nanti kat later chapter lah. Okay, next kita ada exchange traded and over the counter. Okay, over the counter dengan exchange traded, exchange traded ni biasanya kita pergi bursa lah. Ya, kalau OTC ni dia bermakna private counter. Ya, dan selalunya kita prefer exchange traded lah sebab bursa kan dia lebih secure dan lebih transparent. Over the counter lebih kepada private lah. Ya, saya pun tak recommend lah over the counter macam ni. Sebab kalau you tanya saya forward dengan futures, yang ni futures, yang ni forward. Ya, so exchange traded is more recommended because of transparent, standardized contract, centralized under Bursa Malaysia, low default risk, legal requirement guaranteed by clearing house. So ini futures, ini forward. Jadi goodbye lah over the counter. Ya. Okay, yang ini I'm not going for this because this is just a history sahaja. Ya, maknanya derivative start pada 12th century in Europe, ya. Lepas tu merchants, traders dia dia dulu pakai forward. Masa tu 12th century tak ada bursa Malaysia. So bila tak ada bursa Malaysia dia jadi forward contract, which is it can be illegal at some point. Ya, sebab dia deal between buyer and sellers directly. Ingat 12th century dulu tak ada clearing house. Lepas tu dia dah start features pada 18th century, ya. Masa tu dia gunakan rice crops lah ataupun padi sebagai derivatif, main harga beras lah senang cerita. Lepas tu dia ada satu organizer, ya, macam ala-ala Bursa Malaysia, dia pakai satu kontrak dipanggil sebagai tiket, ya, untuk make sure ada agreement, transparent agreement between buyer and seller of the rice. Dan kemudian kita kena ingat masa tu rice dia ada grade-grade dia, macam beras sushi, beras biasa dan sebagainya. Dia ada grade A, grade B, grade C. Kalau grade A harga dia tinggi berbanding dengan grade B and grade C. Sama lah juga dengan bonds. Bonds pun ada grade A, grade B and grade C. Dan kalau tengok sekarang ni Pak Sev, development in Malaysia, sekarang ni kita ada BMDC yang terkini lah, ya, Bursa Malaysia Derivatives Clearing, ya. Masa tu dekat Malaysia officially bermula 1980, the launch of crude palm oil futures. Lepas tu ada KLCE, ada Southeast Asian Multi Commodities during 1991. Lepas tu structure kita ada Kementerian Kewangan sebagai controller yang mengawal market. Bukan mengawal market, mengawal industri. Securities Commission lebih pada regulator. For those yang berminat untuk derivatives, ya, kalau nak intern, try lah for this place, ya, if you want to be a traders. Kemudian inilah histori dia sampailah, panjang sangat nak baca. Okay, dah habis dah sebenarnya, ya. Saya patah balik tadi. Yang terkini lah, ya. Ya, kita ada Bursa Malaysia Derivative Clearing Berhad. Okay, now saya buka je website. Okay, apa-apa information you can refer here, Bursa Derivative Clearing Settlement and Overview. Ya, kita bukan saja ada komoditi, ya, komoditi ni hasil-hasil tanaman lah ataupun galian seperti emas, ya, palm oil, ya, ataupun dan sebagainya. Equity ni KLCI, Financial Derivative ni MGS. So kita ada General Clearing Participant. Kalau nak baca lebih boleh baca dekat sini. Dan kita nak tengok dekat sini ada
derivatives ya. Okey, nampak FCPO FCPO ni chapter 4. Ya, FCPO chapter 4. Ya, FKLI chapter 5 ya. Kemudian kita ada FKB3 chapter 6, kemudian kita MGS chapter 7. MGS tak ada dalam ni sepatutnya. FMG, sorry. Ada tak FMG? FMG tak ada, dia dalam market lain. So kita mostly akan belajar FCPO, FKLI dengan FKB3. Ya. Ada juga emas, FGLD ni emas ya. Okay, so market information sekejap Derivatives Bursa Malaysia. Nanti bila you ada assignment nanti berkenaan dengan trading, you banyak bermain dengan inilah harga-harga ni lah ya. Ni commodity derivatives ya. Mari kita buka. Kita ada pelbagai jenis komoditi, harga naik dan turun. Yang pertama kita main harga kelapa sawit. Ni chapter 4. Ya, chapter 4. SPO. Kita ada ini oil lah, minyak gold, emas, tapi emas tak ada dalam syllabus ni main dengan harga emas. Ya, kita tak masuk syllabus. Tin ni adalah biji timah. Ya, aluminium lah, tin aluminium. Kemudian kita ada kacang soya, harga kacang soya pun kita main juga. Ya, harga kacang soya. Harga-harga ni boleh naik dan turun. Minyak masak. Ya, minyak masak pun ada juga. Okay. Kemudian kita ada equity. Equity ni yang berbentuk saham modal ni KLCI. Okay, FKLI yang ni chapter 5 lah. Ya, kita akan belajar yang ni FKLI dari segi polisi dia, trading dan sebagainya. And then kita ada what else FKB3 kita tengok ada tak FKB3. Yes, FKB3. Ya, FKB3 chapter 6. Ya, kita akan belajar juga. Dan ni FMG. FMG ni kita akan belajar chapter 7. Ya, so chapter 4, 5, 6, 7, 4, 5, 7 semua information dalam ni. I'm not expecting you to memorize everything, tapi cuma kena faham how it works dan how to calculate the profit from this. Ya, ikutlah pakai hedging, speculating, arbitraging and spreading. Ya. So bolehlah godek-godek lah dulu derivatif ni. Ya, kalau rasa susah sangat then boleh scroll YouTube ya untuk tengok how it works ya. Okay. So